ngaya amazina y'abasore twakongera kwemera ko badutereta muri 2026. Nayahe? Christian, Cedric, Aruf, Aime, Shema, David, Mwumvishe ni muzo. Cedric, Jewe mfite inzozi zo kuzajya kwiga Canada. Jewe mfite inzozi zo kuzajya gutura Amerika, Los Angeles. Njye mfite inzozi zo kujya gukorera Dubai nyuma y'amasomo. Je connais quoi? Et non mahin. Zopan. Je kubita. Menu mutwe rindagiza umuntu. Cedric na bene wanyu arindagira wa gicucu. Muzi ngo bantu bintu ndikwiruhiriza iki. Turema doko siri vupure ara shampure rejeta. Nindi nakurigeze guterera. Nirigwa ndi kuvugira no muri 2025 ntacyo twavuganye. Impamvu nta cyizere mwifitiye nuko n'ubundi mu myaka zashize ntacyo twigeze tuvugana. Ntacyo twigeze tuvugana. Niyo mpamvu n'ubundi nta cyizere n'ubundi ufite cy'ejo hazaza cyo kugira ngo tuvugane. 2026 yoweri niyowe bogari we umeze ute? Wabuze content ariko umeze nkanjye. Barabimbwiye ndabihakana sinabyemera ariko ndabibonye tumeze kimwe Tundusha nuko witwa bogari kandi uruzingo. Ndi nkaba nitwa uruzingo ndi bogari.